Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Daniel. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't ko mamayat nga ibinglay ti may papan. Iti inaramid ko idi kanlabas. Anang ipaay kanyak iti nalaos a panagbabawi nga agingga ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Daniel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gumatangak man iti soft drink, Nana Hilda. Ay nabarok, soft drinks mo't latantin inumom. Uminom ka mo't iti danom. Iminumak itay. Una, ngam kaslad adumot tin na inom mo nga arak ken soft drinks. Saan nabali, Nana? Ay nabarok, ay wanam tasalunat mo, taday tati kapatgan. Win ka di. Ayan nga yan, tay gatgatangak. Ay wunan niya. Ay, mabait lang. Nay, apay anak kadumog kalatan, anak ko. Nasakit nga rin ti ulok. Anya launay aya ngamin ti pagbarbar tekam. Awan mo't ti parikot mo nga mo. Awan parikot ko, Nanang. Kanayon lang amin na maliwayan kami. No at dadag iti kagayem ko. Ay, di yung ngamin labsan ti agbartek, anak ko. Amangan no day tapay ti pakaisag makam. Saan mat siguro? Ay, madanaganak. Amangan kit din no agaapa kayo gapo iti panagbarbartek yaw. Saan ba't kaya mapasamak dahi ta, Nanang? Saan mimot nga ugali ti agkikinarit no kasya mabartag kami? Ay, sapay kumatakas ka, Wan ka di. Kan maysa, amangan no agsakit ka. Gapo iti kanayon a panagin inom mo iti arak. Di kay madanagan. Healthy na ito anak yo. Ay, basta, alwadam ti salunat mo anak ko. Tamay sa dayta akapapatgan. Imbag man taimay ka, pare Daniel. Mabalin ka di matasaan. Sa bagay, si Kapay ay ati awan no kakastoy. Awan mo't nga minter-aramida kaya balay. Imbag kumano adda asawak tapno adda kay istoryak. Ha? Gusto ka pare. Awan mo't ngamin mayat abalasan kada tayo. Saan pa'y siguro apanawan? Addan tulat ta ka di. Ay, babaraw, pasensya kayon Numakibiyangak iti saritaan niyo. Angam kasano ngamin nga damangayat kada kayo. Kat minalamot nga umininom kayo iti arak. Ha? Nana Hilda. Siyempre, maupay dagiti babalasang. Amkanda nga amangan nukasta kayo latan no agasawa kayo. Siyempre, adalat na panagamakda tamangan numabaybay anyo ida. Sa bagay, husto ka iti day ta, Nana Hilda. Ang amanyangay, kat saan mo't nga rod amaliklikan. Kisayan nyo ti panagin inom nyo iti arak. Tapagimbagan nyo mo't laang day tuy nga ibagpakaan. Uy, ayos pare Daniel. Timama ka iti panaggardin mo. Uy nga rod, nasubot ko amin agastos ko. Ngunmat pare. Kat, balatong arda, pare. Ay katun lata Kuha pare. Kung kunaklaan na jay. Ang nuagpainom ka ngay. Ay katun na. Day talagayam. Kat, ijay man ang tersena ni Nana Hilda. Wana, angam no kayat yo. Ijay tayo latan balay. Ha? Amangan no maistorbo ni Nanang Mau. Saan? Ala, sige. Mapan kami to ijay balayo inton malam. Wana, numalamlatan. Tayo mulak man pa'y dagito yung nabati as similya. Ha? Sige.
Tulungan ka man laangan, pare. Ha? Sana balay. Nalpasan ti aramidak ije garden ko. Nubigat gaya man ti kasar ni Lisa. Ay, wun gaya man niya. Kat, anyang ay. Kaya't yung mapantayo? Wun sa? Ay, kat mapantayo ah. Maminsan lang, met. Barang adda masirpatan tayo abalasang ijay. Wala. Sige, mapantayo. Barang nga da ma'am-amu tayo akailyan tinobyo ni Lisa. Una, isungarod ako nak amapantayaw. Mala, agawit tayong waro din. Tapnosan tayo ang hangover. Anak ko, di kay unay agbarbartek ija Wan ka di. Laglagi po nyo, dayo kayo ijay. Iso akontrolan nyo ti panaginom nyo. Wan nanang. Asino ti kadwam aya amapan ijay. Da Tristan kan Jeric nanang. Agan-anad kayo. Di yu unay partakan ti panagpatarayo iti motor. Wan nanang. Talaga mo't pari Daniel. Nasingad kayo mutan kini Grace. Kasta talaga, pare. Kat inaramaon, pare. San pay? Apa nga, pare? Nagkapoy kan? Agam mo kami pa'y mata na imbag Kan amangan no adda maibagana no ar makadagos. Sa bagay matkidi pare. Kunak nga rod no di na kaya ti makisiningad kanyak. Ang makanayon matapat gan na ti awis ko. Pakakitaan akayat nakamahit, pare. Katsapay ko ma, taisumutin ti paragan ka. Bareng nga. Kayat mo asawan. Agayat kan kwa na? Wen pare. Jak ilibak day ta. Agyaman na ka. Gaputa pinatgam ti awis ko kan ka, Grace. Awan mo ti aramidan. Iso akin ay kayat kong ti rimwar. Sabagay. Tapno makaliwaksay ka, mat. Wan nga rod. Tani, maburyong akon. Trabaho balay mo't laangan ti turong ko. Wan nga rod. Sagpaminsan mo't kadag day off ka. Wan nga rod. An-ano sa kun taawan mo't ti amo ka sa bali a panggadan. Ay, nagrigat ti agbirong iti panggadan ita. Wan nga rod. Ay, an-ano saklatan ati trabaho. Ngam di mo unay. Numarig na mamarigatan ka. Agkid daw kay ti bakasyon mo kadag iti amom. Tapno makapag-relax ka mat. Wan Daniel, kat agyaman ak unay. Agkakapsutak na nang. Kasla marigatan akbayan nga umangas. Ay, nay. Anya gayon ti mapaspasamakkan ka, anak ko. Kayat mo, taipanda ka laangan ija ospital. Saan ni nanang? Sumaya tumatla siguro tiriknak. Ang marigatan ka nga umangas. Ako nam. Amangan mat no sa bali daitan. Saan ni nanang? Nariknak mo't lang dahito idi. Nagkalma mo't ladagos. Ay, alangarod anak ko. Agina ka pa'y laeng. Ang no talaga amaday. Ayabanak, taipandakan di ospital. Wen, nanang. Ay, sos. Nakainom ka manen, anak ko. Ay, amangan no makaala ka iti sakit mo, gapo iti kastangar aramidem. Naliwayak man nga ro din, nanang. At ang amin na iti gagayem ko ijay. Ay, amangan no naalam iti panagin inom mo tirikrik na Isa di mo unay. Saan mo siguro, nanang? Banog ko la siguro ti daduma. Anya? O nang, isungawan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ay, uray ibaga majak agdanag. Jaklat na malapdan ti bagik. Gaputa sa balin ti makitkitaken ka, anak ko. Nanang mat. Iso pa nga asim ko mamahit. Denggam dagiti ibagbagak. Kan isardeng mon ti panagin inom mo.
Nabayagan na nasingid ta titunggal may sa Grace. Katamom ka di, anat nagin teriknakan ka. Daniel, Damo pa ilang nga pan nakakita kan ka. Nakarik na ako ni tinagpayduma. awan ti may bagakkan ka, Daniel. Nakitak ti kinasingpot mo. Sipod nagamamuta, awan ti nagbaliwam. Iso dakkel mo ti respeto kan ka. Adda ka dinamnamakan ka, Grace? Diyak pa'y amo, Daniel. Ikanak kumapay ti panawon ko. Adalak nga umuna ti riknakan ka. Tapno awan to ti agbalin aparikot. When Grace, urayak ti desisyon mo. Agasam pare. Adamat gayam namnamam ka ni Grace. Baring ano sumbatan nak. Wen, nagrana kami din na minsan kat nag-istorya kami. Madlaw nga darik nanakan ka, Pards. Sapay ko mga rod tamaayat nakmet. Talaga ngamin ngagduyo sakin ko na pare. Wen, ting positive nga rod. Ako nada. Uwin nga rod. Hanggang maguri ka. Apay akas tamot ang tilang ang Pards. Kasla sa balit ti kulay ti kodil mo ah. Aguri ka. Kasla umbal ka pa eh. Ha? Kasta ya pare. Wen. Ay, awan ka di ti marikrik na masabali pare. Kinapudno na pare. Marigata na nga umangas no daduma. Nabayagan ang marikriknak na ito eh. Saan magkidya ka na yun? Ay sos, agpa-check up kan pare. Amang ano sa bali daytan. Itanghal daw ti panangibagak iti pangadang ko, Daniel. Grace? Kas iti nakunak idikan ka. Napatagkan kanyak. Kat mariknak mat nga agayatak kan. Agyaman ak Grace. Sapay la ko ma. Tamawatan nak iti dayto yung ibagak. Ha? Ay ayatan ka unay, Grace. Ngam nasaysayat siguro. No agsapol kay ti sabali a lalaki nga ayatem. Ha? No kasta? Linuko naklaang? Di nakgayam ay ayatan? Kasjay ka di, Daniel. Saan nga iti kasta? Denggam ko mati palawag ko. Daniel. Adda nadagsan na sakit ko, Grace. Kat day tati makagapo. No apay ako nagbiro kay ti sabali. Anya? Adda sakit ko iti puso, Grace. Kat jak amunuan niya ti pagbanagak. Jak kayat ngagliday ka. No adda mapasamak kanyak. Kadag iti masungad nga aldaw. Apay adi mo imbagbaga kanyak ti maipapan iti dayta. Tapno amok kumamat. Kat sa anak amakmakla at ita. Jak matlaam mo, akas to'y gaya man ti kasasahad ko. Idi pa'y lang nga damarikiriknak. Ngam jak ingkang kano. Tayong pagarup ko no gagangay lang. Anyan. Pangaasim tagpaimbag ka, Daniel. Agpaagas ka. When Grace, madamang agpapaagasak. Ngam jak amunuan yan to tigasat ko. Jak kayat alumda ang kanto no bilang. Ayayatan ka unay-unay, Daniel. Iso pangaasim tatulungam ti bagim. Tapno matong palamin nga rapaapta. Ay ayatin ka matunay, Grace. Laglagi pam kumaakanayon dayta. Nanang, nadagsan na yan ti sakit ko. Diyak mo no agimbagak pa'y. Dahit tati ka na yun nga ibagbagakan ka ide, anak ko. Adi mo yalang-alang ti marikrik nam. Hanggang di nakmat ngamin dinangag. Pasensya kayo, nanang. Basol ko ti amin. Nang runay ta, tainayat nakpay ni Grace.
Sayang, nanang. Isungarod ako nakatulungan ti Bagim. Agpaimbag ka. Tungpalem amin nga ibilin ti doktor. No kumata sinalsalwadak ngagpaiso ti salon at ko idi. Sa anak sigura nagbanag akastoy. Nga mapukpukawan ako ni tinamnama. Gapot amariknak nga agkapsutan ti bagik. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Agimbag ka. Basta surutem amin abalakad ti doktor. Agyamanak, tasinarong karanak, Grace. Kailiw ka nga minan, Daniel. Iso ang nagpakaduak ka ni Tristan nga imay dito'y balayo. Kailiw ka matan, Grace. Ngam amok amarigatan kang hag-move on. No kanayon nakasarong karan. Ay ayatan ka unay-unay, Daniel. Katadag ka nayon dito isibay mo. Tulungan ka nga umimbag. Agyamanak. Mariknak anakapsut akon. Ngamda kayo ti pangalalak iti pigsak. Ken pumigpigsa ti pakinagam ko. Tanda kayo akanayon iti sibay ko. Wan, Daniel. Addaak akanayon iti sibay mo. Gaputa ay ayatan ka. Unay-unay. Nalaus ti panagbabawik, Mr. Lonely. Gapo tajak sinalwadan ti salon at ko. Ngam tunggal makitkitak dananang kini Grace, pumigpigsa ti pakinakam ko, kat ikagkagumaak ti agpaimbag. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Daniel. Daniel, pagayam ko, saan pa'y analadaw ti amin? Agpaimbag ka, kat aramidam amin abalakat ti doktor. Kat palagip met da ito'y kadagiti nalaing nga uminom iti arak, wenno managbisyo. Nga iwanan tayo kumati salon at tayo, tada ito'y ti kapatgan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Daniel, adi nakayat apadakama ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.